Ukubhikika yabona ngabe kuvunwa abavuni kuba khona izikhwebe ezishike bangazibona abantu abavunayo, and kube khona umuntu olandelayo afunisise kule ndawo bekuvunwe kuyo ngabantu abhikike. Ibizwa ngokuthi ukubhikika ngesixhosa esicacileyo. Ukubhikika kukuba nethemba lento ongayiboniyo. Akayi kulantsimi ngoba ebona izikhwebe ezishiyekileyo, kodwa uya ngokholwa uba ingaba khona into abangayibonanga abavuni. Siva kufika indoda apha ekaba ingumnikazi walentsimi, ngoba amasimi